Mu karere ka Gatsibo kamwe mu tugize intara y'Iburasirazuba mu Rwanda, mukuru w'umudugudu arakekwaho gukubita umuturage akaza kwasiga ubuzima. Mukuru w'umudugudu wo mu kagari ka Karambi mu murenge wa Ngarama, akarere ka Gatsibo, arakekwaho gukubita umuturage w'imyaka 32 agapfa amuziza ko yatanze amakuru. Makuru agera ku kinyamakuru rya Kadama ko mukesha makuru avuga ko umudugudu yakubise uyu muturage umuhini kwa kabiri tariki ya 14 Gashyantare 2023 amuziza ko yatanze amakuru yuko yashaka kugura ibitoki byari byibwe muri ako gace. Meya w'akarere ka Gatsibo Gasana Richard yemeje itangazamakuru koko aya makuru ariyo uyu mukuru w'igihugu yakubise umuturage agapfa, ariko avuga ko atahamya ko yamuzijije ko yari yamutanzeho amakuru. Yagize ati ayo makuru turayazi n'ubu nuko yabikoze, bakaduha amakuru ati bakererewe, ati twajya kumufata tugasanga yatorotse, ati n'umugore we ariko ati turimo turamushakisha n'inzego z'umutekano dukoresheje telefone ye. Yakomeje avuga ko amakuru batinze kuyamenya ku buryo rero ngo baje kuyabwirwa n'abaturage, kuko umukuru w'umudugudu wagombaga kuyatanga mbere yatinye bitewe n'uko ari we wari wakoze ubwo bwicanyi. Gasana Richard yaboneyeho gusaba abaturage n'abayobozi kwirinda kwihanira cyane ko hari inzego z'ubuyobozi n'iz'ubutabera zirenganura uwagambaniwe, nk'uko uyu muyobozi w'aka karere yagiye abigarukaho. Duciye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko mu burasirazuba bw'iki gihugu, ibiro by'ingabo z'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba EAC biravugwamo ibibazo by'amafaranga nk'uko amakuru atugira bivuga. Ibiro by'ingabo z'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba biherereye i Goma muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo biravugwamo ibibazo by'amafaranga bibangamiye bamwe mu babikoramo bo ku rwego rwa gisivili. Ikinyamakuru Jeune Afrique kuri 15 Gashyantare 2023 cyatangaje ko cyabonye inyandiko y'imbere muri ibyo biro by'izi ngabo igira iti uko byifashe mu biro bikuru by'ingabo, igaragaza uburyo abakozi b'abasivili binubira uburyo babayeho. Inyandiko ngo igira iti abakozi b'abasivili babarirwa muri 50, abashinzwe ibikorwa abo hagati n'abashinzwe isuku, ati bari mu byiciro bigera kuri 3 bahawe akazi, ati nk'abakozi b'inyunganizi, ati baberewemo ibirarane by'amezi menshi cyane, ati kandi ikibazo cyabo bakaba barakigejeje inshuro nyinshi cyane ku bayobozi b'izi ngabo. Aba bakozi bavuga ko nubwo bamwe muri bo batangiye akazi muri Nyakanga, Kanama ndetse no mu Gushyingo 22, ubuyobozi bw'ingabo bwa EAC bwemeje ko itariki yo gutangira akazi kwabo ari ya 20 Ukuboza 22, batesha agaciro ibyo bakoze byose mbere y'iyi tariki. Nk'uko izi ngabo zabitangarije kuri Twitter tariki ya 7 Mutarama 2023, inzobere mu by'ingengo y'imari zaturutse mu bihugu bitandukanye bya EAC guhera ku itariki ya 6 muri uko kwezi zatangiye inama y'imizi igera kuri 5 yigaga ku ngengo y'imari iteganyirizwa ibikorwa byazo. Ikinyamakuru gishingiye ku makuru cyakuye muri nyandiko y'abakozi bo ku rwego rwa gisivili cyatangaje ko ikibazo cyo kudahembwa kwabo cyaganiriweho mu nama y'izi mpuguke, ariko ngo nta kigeze gikemuka na nyuma yayo. Tariki ya 13 Gashyantare 2023, ubwo yaganiraga n'abanyamakuru bakorera i Kinshasa, Minisitiri w'Abanyamahanga wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Christophe Rutundura yatangaje ko ingengo y'imari yagenewe ingabo za EAC itari munsi y'amadolari miliyoni 100 mu gihe cy'amezi 6. Minisitiri Rutundura yasobanuye ko guverinoma ya Kongo yatanze umusanzu wayo ku musanzu buri gihugu kigize EAC gisabwa gutanga, gusa ntiyamenyesheje abanyamakuru ingano yayatanzwe. Abajijwe n'iki kinyamakuru ku kibazo cy'abakozi b'abasivili, Minisitiri Rutundura yasubije ko kireba ubunyamabanga bukuru bwa EAC busanzwe bushinzwe ingabo z'uyu muryango ziri mu burasirazuba bwa RDC zikagira ibirindiro i Goma. Uruhande rw'ingabo za EAC zikorera mu burasirazuba bwa RDC nabwo ngo rwabajijwe, ariko nta gisubizo rwatanze kuri iki kibazo. Ibibazo mu biro by'ingabo za EAC bisanze ibindi by'eza Sudani y'Epfo na Uganda bivugwa ko zitaremererwa kujya mu butumwa bw'umuryango wa RDC, iz'u Rwanda zangiwe kujyayo rugikubita, iza Tanzania zitagiyeyo, byose bigira ingaruka ku itangwa ry'umusanzu ukubiye mu ngengo y'imari. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, abarwanyi b'umutwe w'abamayimayi ya Kutumba baratangaza ko bagiye kuva mu birindiro byabo muri teritwari ya Fizi bakajya mu ntara Kivu ya ruguru kurwanya inyeshyamba z'umutwe wa M23. Uvira Vedaste Ngabo. Abo bagwanyi b'abamayimayi ya Kutumba bagaragaje cyumweru mu mashusho bavuye imisisiyo muri teritwari ya Fizi bari kuri za moto berekeza Kamanyola no mu ntara Kivu ya ruguru. Bamwe muri bo bagaragaye bambaye imyenda ya gisivili, hari n'abandi nabo bari bambaye ibyatsi mu mutwe. William Amuri ya Kutumba ni umuyobozi wa CNPCC, Coalition Nationale du Peuple pour la Souveraineté du Congo, avuga yuko aba bagwanyi be bagamije kujya kubohora ibice byafashwe n'abagwanyi ba M23 ndetse no kujya gucunga mpaka wa Kamanyola uhuza Kongo n'u Rwanda.
nalenga Nord Kivu Goma kwenyewe. Turashaka kujya mu ntara y'Kivu ya ruguru Goma na Kamanyola, aho hantu ko ari habiri nyo dushaka gushira ibirindiro byacu. Kamanyola ni ukugira ngo umwanzi atazinjira mu gihugu cyacu, naho mu ntara y'Kivu ya ruguru ni ukugwana n'umwanzi kugira ngo tumwirukane mu gihugu cyacu. Kagame na Museveni nibo batera igihugu cyacu, ni ngombwa yuko tuzimya umuriro. Wanachoma nyumba kabisa, nyumba yangu inachomwa, ni lazima tuzizimishe ile moto. Gusa nubwo biruko, William Yamulia Kutumba yavuze yuko igisirikare cya Kongo gikorera muri secteur opérationnel Sokola de Sud Kivu cyagiye kimirira mu mayira ya Lulimba na Malindi ho muri territoire ya Fizi abagwanyi be. Cyakora kuri ubu cyabaretse, avuga yuko bakiri Fizi. Twavugishije umuvugizi w'igisirikare cya Kongo muri aka karere, Lieutenant Makelongo, atubwira yuko ari mu nama. Gusa mu kiganiro umuyobozi w'igisirikare muri aka karere General Ramadhani Fundi yagiranye na radio Kivu Baraka, yavuze yuko intego yabo atari ukwimira abo bagwanyi bashaka kugwanirira igihugu, ahubwo ko babasabye ko bajya ahantu hamwe bakababwira umubare wabo kugira ngo nabo babimenyeshe ubuyobozi bukuru. Nubwo General Yakutumba yahisemo kohereza abagwanyi be kujya kugwanya M22 mu ntara y'Kivu ya ruguru, hari abandi bagwanyi ba Maimai bavuga yuko batava muri utu turere twa Fizi, Uvira na Mwenga. Twe turacyari hano mu misozi miremire ya Fizi, Uvira na Mwenga, niyo tukiri kabisa kuko aduyi aracyari mwinshi. Turacyari ko turwana nawe kubera yuko ikibazo Nord Kivu ifite nicyo kibazo natwe dufite muri Sud Kivu. M23 ntabwiri muri Nord Kivu honyine, nano muri Sud Kivu imaze kuhaba. Byiringiro Robert numwe mu bakurikiranira hafi ibibazo bya politike byo muri utu turere twa Fizi, Uvira na Mwenga, asanga ibyo Yakutumba avuga ko agiye kugwanya M23 bitashoboka. Turiko turakomeza kumva avuga ngo ingabo ziwe zavuye mu birindiro byazo, nta birindiro agira. Ibirindiro ni mu baturage kuko ni umuturage kimwe n'abandi. Icongeyeho ibyo avuga kuko aje gutabara igihugu, numwe mu bagizi ba nabi basenya igihugu, akorana n'ingabo zitazwi z'amahanga. Iyaba umugabo ntabaragiye gukora amanama na basebuja ba M23, icongeyeho tukaba tumunenga byinshi. Ubundi yarafatiwe n'ibihano by'ubumwe bw'Uraya, nta bushobozi afite, ntabwo agira, afite imyaka igera ko 19 aha yarwana, ntafite na lokalite n'imwe, ntafite na groupement n'imwe agenzura. Izo mbaraga zikuye zo kuvuga ngo ariko araje kurwanya M23. Abagwanyi ba Maimai Yakutumba bavuga yuko bagiye kugwanya M23 bishigikiwe n'u Rwanda, mu gihe maraporo y'inzobere za Loni bashinja igisirikare cya Kongo gukorana na Maimai ndetse na FDLR. Vedaste Ngabo, Ijwi rya Amerika, Uvira. Abanyeshuri baza kaminuza zose zo mu ntara ya Kivu ya ruguru muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuri wa mbere bakoze imyigaragambyo binubira umutekano muke urangwa mu ntara yabo, barashyira mu majwi ingabo za EAC bavuga ko ntacyo zibamariye. Inkuru irambuye Jimishukani bakomera. Aya majwi y'abanyeshuri bigaragambije mu rwego rwo kumvisha abayobozi b'intara ya Kivu ya ruguru agahinda baterwa n'umutekano mu kibabuza amahwemo. Aha turi ni muri rompo ya Instigo yegeranye na kaminuza ya leta yigisha ubucuruzi n'ikoranabuhanga izwi nka IEC. Ni mu ihuriro ry'imihanda itatu, umwe uva mu mujyi rwagati werekeza ku biro bya guverineri, undi uva muri teritwari ya Nyiragongo uza mu mujyi wa Goma, uwa gatatu uva mu kigo cya gisirikare cyo mu ntara ya Kivu ya ruguru kiri muri quartier izwi nka Le Volcan, imwe mu zigize komine ya Goma. Mu myigaragambyo yabo abo banyeshuri barimo kuririmba indirimbo zikubiyemo ubutumwa bwihariye ku bayobozi b'ingabo za EAC. Ubwo butumwa bwasabaga ingabo za EAC gusubira mu bihugu zaturutsemo. Abenshi muri bo bambaye imyenda y'umukara hasi no hejuru, bigaragaza umuntu uri mu gahinda. Nyuma y'urugendo rw'ibirometero 3 n'igice bageze imbere y'ibiro bya guverineri w'intara ya Kivu ya ruguru, aho basanze ingamba z'umutekano zakajijwe. Polisi yabanje kubakumira yanga ko binjira kuko nabo barimo kugerageza kwinjira ku gahato. Byatumye polisi itabaza kurasa ibyuka bijyana mu maso. Nyuma gato nibwo bwana Kilimali Linjanja Wilfried, umuyobozi w'abanyeshuri bo muri za kaminuza mu ntara ya Kivu ya ruguru n'umwungirije, baje kwemererwa kwinjira. Abandi basigaye hanze bakomeza kuririmba indirimbo z'abigaragambya. Ahangaha itangazamakuru ntiryemerewe kwinjira mu biro. Bamwe muri bo baratubwira impamvu bakoraniye imbere y'ibiro by'umuyobozi w'intara. Aujourd'hui nous sommes au musée de Imbi. Turahanga kubera umugambi umwe gusa wo kugaragaza akababaro duterwa n'umutekano muke
ukomeje kugaragara mu ntara yacu. Dukeneye amahoro kandi ni ngombwa ko abakongomani twese tubaho tudatinya. Dufite uburenganzira kubaho mu mutekano usesuye. Ibyo rero birimo gukubitiranamo no kubona ingabo za EAC zirimo kuzunguruka mu mujyi wa Goma ndetse n'ahandi mu gihe FARDC ziri ku rugamba. Ibyo bikatubabaza. EAC nizigende rwose zive ku butaka bwa Kongo. Turabyizeye cyane rwose kandi ni nayo mpamvu turi aha ngaha. Twizeye tudashidikanya ko igisubizo kiboneka kandi kikaza ari cyiza. Murabizi ko urubyiruko ari rwo mbaraga z'igihugu. Badusabye ko twandika byemeranyije n'amategeko, twabikoze. Ubwo rero aha ngaha turindiye abagenzi bacu bari mu biro bya guverineri kugeza ubwo baje. Uyu turi kumwe avuga ko ibibazo by'umutekano muke mu burasirazuba ari ukubera ingabo za EAC zitashyizweho igitutu. Kuri we icyangombwa ni uko izo ngabo zasubira mu bihugu byazo, bityo Kongo ikimenyera ibibazo byayo. Murabizi ko EAC kuva yagira aha ngaha